اندام کمیته آمدکار آ فستیوال شهید یکتا هر کل رونی اکین لگل محاسبه ما مسترونی دمات باش به از یعنی امجوی دست پی بکن اف فستیوال جدابونا و ج فستیوال بریان ها چه بو؟ مرحبا دست بکه ام هفته‌وین فستیوال شانو شهید یکتا ریبرا پورا گلمره این کو شانو هز دکن شاگرد شانو نه وانا همو پیروز دکن این سال هفتمین فستیوال شانو یا شهید یکتا پیکات دو بیداوی بو سالم بری پرانی گروبین روجاوا بو این سال جدا بوناوی هری باش هم پارچه دیتر کردستانه هم جی ام بجن ناو سوریه گلک باجرین عرب تبلیغونا شانو چی بو جی باجر اورمیه سلیمانیه کرکک کومن کردی جی سویدا راکا کومن شانوگرین عرب تبلیغون در ویوانا 5 گروبین جزیره هبو او 5 گروبین جزیره جی برنگی کی پیشبرک beşa monodrama peşbirk tevlibune. İsal heftemine me 2015'de despektir festival şehit yekta. Hatta na hefçara festival çebu. Disa cudabune ki isal hebo beri teni tef çandu bejim kombinasyonu ev festival radı bu kari festivali pekdat. İsal rastici taybet şaraderiya kamışlo. Saziye nefel prodüksiyon şimal prodüksiyon wan saziya bimera bun şerik u hevra me festival hey hoştur baştır ki bele mamstaroni peşvazi kirna mivana bigre embejin çekirna ilan u afişa bigre peşkeş kirna şano gelek nobun habo bele nobune kidiji karam bele ev rejimekü embejin helveşiya sala çandu hünereki liver habo destevan da bu ev bu politikaya asimilasyonu kırkır ser amacı millete Kürt hatiye karani bun isal me salonenu brenge kunu me çekir o bu peşkeş kirne şano hazır kır grube me şanoya çiya cariye kemin pişte hilveşandına rejimi şanoya koyvene semazilan nivisandı bu listikvan bu simko cudi derhener bu me peşkeş kır بله مامسترونی تا آنی زمان یعنی لگوری تا آنی زمان بیجه پرنگی ای سال بهتر ده به فستیوالی ده بو یعنی نه تنه گروپی رو جواب بو لگوری تو که اندام کمیته آمده کار براستی جی او گرنبون هبو دنوا فستیوالی ده یعنی جالی خلقی و کیف واجبا پرنگیا گو دنوا فستیوالی ده هاتبو چیکرین کیف واجر هات بله mesela Urmiye kurmancı dağfın ama tedi devok cudayı Süleymaniye Kerkük Sorani şanı peşkeş kirin Süveyda gelime dürzi cari kemin embejin tevli festivali medibin disa grube meraka derveyvana listiken embejin cizire kantona cizire penci monodrama hazır bun evji Aliye Kijan'da insan tıkarı veje tevlibuna şano girencin. Embejin hem komen kamışlığı de hem embejin derbi kamışlığı komen kuhatın gelek listikvan o embejin xabatkari şanojin peşenktiye bir festivali kırın. Taybet listike urmiye tamamı peşenktiye jinda hatıbı kırın. Koma argeş em spastıkın. Renge jine embejin festivali de pırxuya bu. Gelmeci üyalde pır embejin keyfhoş bun. Hemen hemen hamu nişandana şano, nezi embejin danzde şano hati peşkeş kirin. Brengeki embejin salon tiji bu, keyfhoşi habu, tercüme habu, simultane habu, embejin hevdun askirin habu. Bale. Gelek başlar. Mamstaroni, amuye ki işte pırsın راست تبلیغونا جنه دنا باشانو ده تشتکی براستی باش جبونا که جواکا می ویده هرمی بتایبتی روشا داوی به بلافکرنا خلاتان هاتب داوی کرن کومن گو خلات گرتنن تقریبا ناوی وانا انی با سر زمان گرگ ببیراته tamam festivalime beşe monodrama medxast embejin payizde
او پیشبرکا چیکن فقط جبر روش هایی اریش ام بجن سر شهر باچه بو ام بجن نزی 120,000 انسان می کوچبر بون می همون ناونده خو همو اندام چانده همو شانوگر ام کتن تفگر پیشوازی کرنا ملت خو zaten berxwedan atîş ne hûn ji dizanin şehîd bavê teyar şehîd ketiye me festival îsal ji bo bîranînê şehîd bawer şehîd bavê teyar ji me diyarî kir ew em bêjin ew rewş nehêştî ku festivalê monodrama wextê xwe de çêbibe me festivalê monodrama yani listikê tek kesî yek kesî me his hundirê festivalê giştî de yani Aliye ki peşbir kebu, Aliye ki embejin peşandan o nişandan şano hebu. Ye xelat jbarviye ki teniş bu monodrama bu, per embejin kem xelat hebu, teniş se xelat atiye dayin. Juan ye ki embejin şanoger Necbir Hanım ev mamosta Velid Ömer şanoger tikri bu ev xelat standın. Disa hemalin ferman embejin ev jî xelateke standiye yek jî em bêjin giştî xebatê de Aliye Ronahiyê hemû şanoyê kar kiriye ekîbê teknîkî me xelatek jî dawana dîsa gelek em bêjin grup û komên saziyên bi me re alîkar bûn wek hunergeha welat komîna sînema em bêjin saziyên cûr bêcûr em wan saziya jî wek spasdarî xelatekê me dayin. بله داویه ده بخواست تشتکی لسر اکرانی ما بیشش بنا که وی فستیوالا هفتمین کرم بک. دکاری دوباره بکش بر دنگنام. ما مسترونی گلکی سپاس بنا که با آگاهی هگر گوتنک تا پیامک تا داویه دش بو هفتمین فستیوالا شاید یک تا هر کل هبه تتکاری بیش کرم بک. بله. Yani gişti brengeki gişti gelek baş derbaz bu. Fakat em kemasiye xwe û em bêjin şaştê xwe jî dibînin. İnsan dikare wek rexnedayîn hinek tişta bêje. Em bêjin gurbên ku tevlî bûne wekî senaryo Kurdî, aliyê Kurd kesên Kurd û hatiye nivîsandin ew pir kem bû. Hinek em bêjin werger hatiye kirin. Wan wergera hatiye lîstin. Em wî mijarê rexnedayîna xwe didin. Yek jî hevre karkirin pir mühime. Hinek komedi azizî derket, ne kabul kirin derket. Em deme pêş wan grubara runun, nîqaş bikin. Wek insan dikare bêje ji bo derve em bêjin ragandin, em gelek spas dikin şanoyê me û festivalê me gelekî xweş didan em bêjin weşandin. û fakat hundir da aliyê rêxistinî û perwerdeyê de hinek ihtiyacê me heye em دما پیش چاره سر بکن. بله گلکی سپاس وندکارش خود دما پیش ده وان رخنین گوتانی سر زمان چاره سر بکن. گلکی سپاس جبونا که وان آگاهین گوت بمره پر وکر رونی اکین اندام کمیته آمدکار آف فستیوالا شید یک تا هر کل گلکی سپاس گوت باوی کی زندی جباجر قمشل گل محاضر